Yan, so, ipangagmi lang apo dito kinompose mi kini Mr. and Mrs. Ipangagmi lang apo kini Mr. Torda dito kinompose mi po nga Ilocano song. Ti title na apo ko, Awanen ni Ayat. Na minsan nga aldaw ket nagsarak ta, di dati paglinglingayan ta, insawang mo nga hanakon kayat, kanyan nga paldaang diin nagnarignan, saan akon kayat makita pa, saan akon kayat makasarita, anyat nagbasulak apay impatinak, naumakan kanyak awanen ni Ayat. Basulan nga isot poon gapo nga nagbaliwan, rignam nga ipapaay mo kanya, napukawen nasamit alangin-langin, saan akon kayat makita pa, saan akon kayat makasarita, anyat nagbasulak apay inbatinak, naumakan kanyak awanen ni Ayat, saan akon kayat makita pa, saan akon kayat sarita, anyat nagbasulak apay inbatinak, naumakan kanyak awanen ni Ayat, naumakan kanyak awanen ni Ayat. Yan, sa tatapos yung kinompose nga awanen ni Ayat. So, linisan may pa'y apo. Kana sa amin itong i-post apo dito yung Facebook. No, malinlinis may pa'y apo. Ngayon, ipangagmi lang apo baring magustuhan nyo po yan. So, awanen ni Ayat composed by Mr. and Mrs. Torda Duo, Sweet Blend.